Ya kakak ling suny roy on penhe biang khnang banla kiling suny he ban wan dem bat kit brew kumalong menta kani kakak ling suny he tangsan haja square meter bat on sepenhe sakumba san haja san spa san phau square meter khnang ban penla ya kiling suny he ban wan dem bat her nagani kijaka kajing he kejaka kan long baro shipo haja sanspa sanpau square meter kentup barim berkebatamai kajing bang pisa ke sekolah India wan penhe kalong sanspa krur hol kani mentakasngi kami kena state pollution control board kala pelong i kajing skapai ba ya ki pai ba katanya umroy kumbalong menta ibala bandem bat her dengan ka lingsun gidai tang kiling sun gi barit rai ondala pendap ya gani project thamai ki lingsun gi bahe ne ki airbus laispa arpo ki bala ban kit bat panhap breu hadu shi spa propongut kin sala bandem bat ban her na kali yang unong kren ka airport authority of India long ba kajing penhe kalong ya ka jaka mare ne ka runway bat kumju ya ka jaka her bat keu ne ka terminal on ngiam ro san teli kiling sun he airbus laispa arpo ban yeng hak te jaka onra dep ban penhe ikani kakat lingsuin kiling suin nang ne gin la ban her bej sak syam Mumbai Bangalore Chennai bat kiwe ginong ba kari India kani kan kentiu ya kayo kot ka jela bat kan kring susu ya kinong wan kai na kaleng kari bat nabari ru kumju ban her bej sak ha umroi klam da don kam syu ban her ne le syakwa hati na kali yang ginong kren ba kila priang ya kajing penhe ya kani kakak lingsuin tang ba kila bu kendon baka soka ne ka airport authority of India ni ka company penhe lingsuin kidai ban ai kam kamjur ya ki traisnong katany basyak ta bat ki para khasi wat ya ka kam pilot ro lada don ki khasi hanrai ya ki bom don ki khasi kila ban khot ya ki banabar kila kenturo ya ka airport authority of India baka dai ban don kajing telang ke Batista bat ki borsnong ban light na gano kajing yang bangi kersan bangi dan kena kajing persa ya kan kajing penhe ya kan ka airport nomor baka kajing kruku ka bakra dan rengim kwa baka kajing penhe kan kut tang ikut sada kata kan ka bana kali kajing ngilang concern mana kapor sikapor ni snow ban penhe ban penhe hare lakut kisdam kawai kapateng kalalait kawai generation kalalait ku kan ka purlang dikai ka bana kali kajing kinong ilam sdong idan ni ka ban pensnow syai IDM berkat yang ni bakal logo kubur sya ka sarkar jela ka jungi bakin ai ka pressure ya ka airport authority of India bakin prestet ya ka kam namar bangim kwa bakan ka jimpen he ya ka airport kat bakal di banlong mata ni kwa apan pendap na ka generation jungi ngim kwa apa di kun ki sim jungi pendap ta kata ka di ka poin ka ban kong ki bakwa ban pensno hang ni ka poin ka baar ka pangakwa ban pensno hang ni ngalayo ban priang ya ka jimpen tip menimit kendai sidang lembaga WhatsApp kila pentip pakandam ke public hearing kat ke public hearing ban pediang lene persya ia kajing penhek airport mudur mopi menemit yo menta step ngi hapanwan tengi is no concern yang kajing expand ke airport takada ngi perlat ke por ke pakodo ke ngi bandon ke sengi bat sakoi ke point sa ngakwa ban shim nakani kajing perbana apa ba latho ya ka katin kasi ke bang kumne kala terhet ang ni kalong Meghalaya State Pollution Control Board kajing kena pai ba dedit Shillong Electric September ada pesan dah kani la penting pai ba apa Shillong Airport umroi jong ka office Airport Authority of India katmu ban penhe ya ka lingsun barapani Shillong kentup ya ka runway extension penhe ya ka terminal building bat apron bat kiwi gikam kiwi dei bat kani haru ing soba leadership is Khasi Hill District Meghalaya lalu ngo habang yung pule yang kena ke city habang bat penhe ya ka Shillong Airport lada berkeren ni ba es liang mene kamde ka Shillong Airport ka di barapan airport ong tak kata hang ni la ong ru bakani kande haru ing soba leadership is Khasi Hill District Meghalaya apa banyo jing sai ka concern department hai ka don ka di ruing hang ni airport riboy don ka tapi tak ruing ka don support soba kuno kabadi ban penhe apa umre airport pira support soba hato kani kamde kajing careless nak kani concern department imat ya kani kajing petip la syu copy and paste dia apa copy and paste da correct syuang pinsam cepat ba kalong kajing ibe tipi kakuni u chairman bansanya kani members kati bansanya kani ka notice kalong ibe ya khamat jumpai ba hakhamat jong ka jela kajing kiwi giri kiwi state kiwi gani kalong kajing ibe dengan nakal yang jong ka amde bang percaya dengan peni ka mesti ke jong pi
ba kani ka jaka ban penlong ya ka public hearing kamde po rubah suara serdarship East Coast Hill District regade po Riboy District tersa ka banyo ka persai po ka concern department bali ka long kumni dia ka ba arpat ngaban ya ketu ka ketika ka kerteng ru bagi sobha ban penbet nemar ngiwan hang ni bangi kwa ban krisha ya kani ka jin penhe ya ke airport kabar pa akabalay pa ka mga kwa ban kan hang ni kalong ba kumbolong mentah kadon kagap dakabuburom kadon kata kakaharay kaba kamdon ka jing itilang happening ka Airport Authority of India bat kidor barsnong jong kani ka surrounding lada kamdon ka jing itilang ipa kadon ka jing mala sajis ni namar ba habangi wanra ya kanu ka jing karoy kapar gidan kam tepi kidor barsnong lada don ka jing itilang happening ka dor barsnong kamdon jing nama ka jing itili kalong kapo tinama kata-kata ka pangakwa kabanbu hakmat jong kini ki officer ki bawan napo ka district nakta kini ki officer napo ka Airport Authority of India ru slobhase kandon kata ka jing etrelang hapadeng ki dorbar snong jong kani ka surrounding kabadan marjan bakani ka airport kana bakanum don kanu ka jing na sajis ni namar kumulang matang ang pigadon ka kharai ba ka penyaklat hapadeng ki nong song snong jong ki dorbar snong ki badan napo surrounding jong kani Airport Authority of India tidak burom ngabu ke proposal ngai ke suggestion di banang ni sekhmat keep in touch bat kidor basnong khrang ba kano ka kam ka bodan hang ni airport kanya smooth kala ai ka bentulun jai pa jai ba kano mi kano gajinge tita ibang ko ai ka ban bu ka jing tepat na kalyang jong ngi kum kilong snong ngi pa hang ni bangi kersan shispa ban penhe ya kan airport ba ngi kwa ban kentu hang ni ba slobha ban pendep no hang ni ke generation ke jungi ban impa su ban dapat hagwi pat ke generation kubeshi jango habitat assessment kani ka rating ka best tu hakaba kani kala ai ya kata ka rating sejongka ba kani ka project kala banle syakmat syafram dengan keren kendian hakaba ibat ka jingdon kam jong kani ka project tining kong hi kumbang itip bakani ka jela Meghalaya kadai ka jela ka ba ipenat ha ka ba blay ulosna bat thawdor pen itanat ya ka hadu kata hadu baka kering ya ki turis ki babon na kiri bat ka jela jong kari India hi brokaway banwan bat banjmo kai hangni hakari khasi jongi tega benengkong hi kan kring ya ki turis na ki sorba jongari India kan kring ya ki turis ki bana ki ri ba syaki bari ru ki baper ti habaki wan ki turis syakni ke jela jongi ke ka ban kiu ningkong semua maaf yang bentar ka bangi kumkinong syong ni kemi nanti habakawan kanu office hagisnong habawan kanu development hagisnong ni kemi lenti ya kakam kajam kadika we ke benta ka bangi kum ki kon kasi ngidon kam ha namar bale namar ba kakamai kaji kacai kakta kala ring sedat hadu kata-kata ha ka bangi siam jing ha ka beribat kene ke benta tilada kani ke project kawan hakani ka sinong jungi kan wanra ru ya kala kamai kaji na kementa ki samla ki babon ki bamdan kam dan jam de kabeneng kong ngakwa ke ban pensyai ru ha beri berkani